Senajan wis ora bakal percaya, bagian ngomong janji pasti bakal ingkari. Wani ngomong setia tapi nyatane dusta, nyata ucape sirah dikena dipercaya. Apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Trans official Dona Berdasa Ayai Asila kabar yang punya hajat keluarga. Percuma bertahan, kaya langkah harapan, mending kisah daripada batin kesiksa. Ibarat